kiri. Matur suwun. Ngetan Mas Andre ngetan ngiri. Yo, kau di tanah, yo.
Monggo Mas dibuka nih dalam sekedap. Kalau menyala gitu. Matur suwun. SWD Semarang. Allah. Sila bos, SWD Semarang. Matur suwun. Satrio Bimo Sembogo Tunar semebet namun bapak Mas ampun semebet namun Sasono Semutireng Ngawi matur suwun Sasono Semutireng Kangre Bunar matur suwun Satrio Bimo Sembogo Batu Retno Wonogiri matur suwun Ngetan Mas Andre ngetan ngiri rombongannya akan mlebet Mas lanjut Borek Ngawur monggo Borek Ngawur Satrio Bimo Sembodo dan Borek Ngawur matur suwun. Mas Surabaya niki matur suwun. Monggo lanjut malih. Langsung sing sampun pados kalangan ten mriki nggih Mas. Wonten gamelan lek badhe main malih. Monggo lanjut malih.
Sing kula mundur. Nggih, lan sewu. Iki mau. Kendarane nggih. Mundur. Iki. Radi mundur segede. Tersane. Sing kita mau mundur. Nggih, monggo. Wah, monggo lho bisane. Monggo. Radi mundur segede. Dulur-dulur, monggo ditata riyen. Nggih, mundur meleh. Monggo. Los. Padha ae, rodok mundur. Ini rodok mundur. Ini. Selek. Ayo, monggo. Monggo, ngantek riyen radi mundur. Ngeten-ngeten. Niki umpama lek ora mundur malah maju kabehno piye? Oke. Adi rasa dilenggon. Mundur. Sampai maju, ngadep dulu. Iki ngadep kok. Sampai ngadep, mundur. Kene ngadep mundur. Radi mundur. Mundur. Kesadarane nggih. Monggo, kersane sae. Monggo. Nggih, Mundur mas, mundur. Wes, wes. Wis ngono lah, dorong. Dorong gerobak. Oh, dorong. sae. Nih, Yo, ayo yo. Ding. Dorong. Wes, dorong. Lenggah. Dorong mas, sekarang dorong. Dorong. Dorong nanti kira Nggih, dorong monggo, gerobak. boleh. Ya wes, loro-lorone apa telu-telu? Kali-kali mawon. Loro ya. Loro. Tapi Rene apa ramai nih? Monggo langsung beli mas, gampang Wes absen kabeh lah. Matur sebarun. Sedulur larang Ponorogo, matur mangga. Ora sakit. Matur sebarun. Ayo. Wirawiri. Wira Pratama. Matur sebarun.
Sebangun Adipaten Sardula Guti Desa Morosari Simo Bujungkolo Unu Ponorogo Nogo Matur Sebangun Universitas Muhammadiyah Ponorogo Matur Sebangun Sardula Guti Morosari Matur Sebangun Matur Sebangun, Agung Gayung Krika Satria Tama PSHT Pusat Madiun PSHT Pusat Madiun Krika Satria Tama Matur Sebangun dan orang Lombok Rakyat Gede Matur Sebangun Mas Indra Keceng Matur Sebangun Mas Indra Keceng PSHT Pusat Madiun Yani Gunung Kidul Matur Sebangun Yani Tepe saking Gunung Kidul Matur Sebangun Sehat tentrem Matur Suwun sponsor Yani Gunung Kidul Matur Sebangun Yani Ogo langsung kita Mas Remo Sehatri akeh Victor Kediri Matur Sebangun Victor Kediri dan orang Lombok Mogo kita langsung kita mas lanjut boleh eksotika budaya Allah makan Jawa Allah makan Jawa Kudus Matur Sebangun tepe sakit Kudus Matur Sebangun Patek Pulung Tampak Patek Pulung Matur Sebangun Patek Pulung dan orang Lombok Uji Galeri Matur Sebangun Uji Galeri Sukorejo Matur Sebangun pesan alat berat eksotika budaya Sigit Pranoto Matur Sebangun Lambang Galeri Matur Sebangun Lambang Galeri eksotika budaya Sigit Pranoto ngobrol kita mas Sigit Pranoto kita lanjut melih Mawar Bodas Indus Prastika Matur Sebangun Mawar
Singo Muda Kalimaya atur semanun SMK Madiun atur semanun SMK 5 Madiun atur semanun Percap Koiri atur semanun Reak Api oke langsung kita masih sabur lanjut terus Percap Koiri atur semanun Harimau Dewata matur semanun Harimau Dewata Sakura Manggala Adrian 1922 Bulan Kali Matur semanun Bulan Kali Adrian 1922 Korea Matur semanun Adrian 1922 Reoke Kutiwas Sakura Manggala Matur semanun Moga sampun sakit kita mas Yoga Tito Bal Aris Bagus Lari Bagus matur semanun Yoga Tito 1922 Lari Bagus matur suwun Oke lanjut kita mas sambut Gerbang Ronodiko Purjo Sukorjo Gerbang Ronodiko atur semanun sambut kelas mas kesewatan moga lanjut nih yo Singo Useba langsung bagus Singo Useba matur semanun Singo Useba wes bagusnya berapa nih teh? Lanjut si babi lanjut terkalah wingking wonten mas kamarane kapan